James Nyang'au ahingiritwo ceceni ya borithi ya Oljabet thutha wa kuhonokio ni borithi kuma kuri muingi uria urari na matuko yo kenda kumuraga. Ciana iria irathakaga na kairitu kaironire mwikuru ucio kiuma mugunda-ini wa mbembe ena banga na atari kuria marigo maratha ndambu, na nirio muingi uria urahitukagira hau urateithiriirie hari kunyita mwikuru ucio. Kairitu ni karahanyukirio thibitari-ini ya Oljabet kuria kararigitwo. Aikari a gicigo kiu ni makomithitie giku giki na marenda thirikari itacukie makinya kuri ekwirwo tacio. Tungeomba sheria ichukuliwe kulingana na vile sheria na stahili. Tusaidiwe na serikali kuingilia kati, kwa sababu saa hizi ni kuharibu watoto. Huyu mzee ni kama amezoea kuharibu watoto huko. Matongoretio ni munini wa muikariri giti wa maendeleo wanawake niwe Irene Wacuka. Aikari a itura riu ni moritie thirikari yongerere hinya mawatho ma uhahami wa kimwiri niguo ciiko ta icio ininwo kaimana. Gwenda kuga undu ni ukwenda kuoywo na hinya muno, na no njuria atumia aria mathuritwo thiini wa bunge ya bururi wa Kenya na aria mari bunge ya Senate. Undu woywo uri undu muritu muno tondu arume ni matuikite a kunyariraga ciana. Mwikwiru ucio erigiriirwo gukinya igoti-ini uthuthuria warika. Handu-ini ha ceceni ya Inooro TV, ritwa riakwa ni Njuguna Wang'ang'a. Ulifanya hiyo kwa nini?